le tua, ia la wafionga le nintao. Fa manuina lo so. Wa tu le nganga fa loalo. Le ava mane mingao e tawai. Au mato yai lo mamalu malo pa ia le nintao le nei fale. Mato langona ina o e lo mato tua. Wala au le mana lo wanganga le tua. Awalava e te fio esena ia te mato. Tu mamai, mafuta mai. Whāwau la tātou mafutanga ma oe ngang pa ia. A umale nei sauninga ma le tapo inga. Ia siro mātou tangata. A ia ato toa atu la ufionga lo lava vi inga. Whamata loto lo wanganga I whina ngalo ma wha moe moe lau whanau. Whawina lo leo ma lau tautala. Se whiawa au mai lo loto a wā lau whanau. Wha mole mole. Ia urulu ma tāfu lau I o lātou whina ngalo ma wha moe moe. Tai nai le soifua au na mane ola tapuai. Ni o mātou wa ai atu ia te oe. Ma o mātou tuatu o mātou manatu. Ile lava manatu na manatu ai Yesu mo I mātou. Ai o mātou o ese mai manatu o le lalolangi. O walau la ufionga le suafa Yesu. And everyone said, Amen, Amen. Hallelujah. Ia sapatipati whamrunga vingo le tua lana mai lalo. Ia whaftai mo le team. Thank you team. Sapatipati mo le team. Beautiful team this morning. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Whamole pe whaina ki mai le moli le whamole. Vau, please, so I can see my Bible. Yeah, well need to have. O folo fatuai ma fa felo ya tu so tatu ai lot sunga la wona le tua ya pasa fasili ma fatua ya fa unga ma fa nau e fa pe fo si tatu ina ma tua ya ina ma fa nau ya mama le fa nau sene ma peri pastor morning pastor chess ya ngat fo le fa nau le nei tau ma tatu uma ma lo le langi mama lo so fo maua ma lo fo lau I lava ina pesi tatu fa mai o le tino fa mai pesi le nei vai tau ya no le swing o le tau ia tau tu fatu tua o ia o tatu oli o Yesu Keriso ante mai le famalo longa mo tatu amen ape foi fa vile atu tau ne lo tatu mafuta male atali ia Charlie it's been a long time. Where have you been? Aye, hallelujah, good to see you son. Grandson atinaya ina ele tua malole tau tai fo talo I le kalesia le tamaya fa silima fa unga ia fa pefoltina ia ina. We thank you for your prayers fa tai ia uto talo ia fa pefo le kalesia sa uto talo atu le taimi na mamalanga ai ia mamalanga tu lava e bala awat bala au po o mai lungo le ala ia tamaya facility na ia ina ia fa pen fa pena fo taunu I o to bala awat fo le taimi to taliu mai ai to bala awat fo ia winga ia ngona ai e tatelangona ai le mafanfana tatelangona ai le malos I watu tele tula fo ina I maua ia fa tele lava fa manu tele lava le tua na fa malolonga le ngata ilea ia I pe le manu o le tua I lunga o to pa fa tele fa tai mo me o malava ia le anga leo le tua neta au please everybody I want to focus. I want you to pay attention on the message this morning because this is a must. Tau ia te tatou ona tatou. Tamnao e tala le leila u whaalongo le tau nei. Lela tau whai e wha liufo wha Peritania ma le wha Samoa la tau wai o le tatou Samoa o le Samoa service a tatou e tau lawana na tele le wha Samoa. Ia e na ona pa ia le wha Peritania mo I lantou le o mana malama le whanau ia paia ia maspoberi. Sa whailau miti sa famtala ya mamla miti. I had a dream. Sa mao e tala au fo ingale o devel tunga la fo ingale pe o Kongo. E mata to e malo. Mao le sala la o la au. Wo fai pe o ni fo fie. Ona mao le tu ilunga o nga umula au tu lunga fata fo le mateo lava pe mateo sunu. Ai o umona wa fifia la au. No walu le fae e lunga o le fata pe o se fata fo le masani fo Samoa tu e lunga ako popo ma o tu ai le lunga o le fata
No whaatule ia mam. La tau e susunu la au. Ale se afi susunu ai. Ele mo se afi susunu ai. Ana mau susunu e whai ele whaatuatua e mawhai o na mū la au ia male fusi la au mata le ua umana whai. Ona tatalo lea, ma tu ma iatu, talo, ia mū nei la au. Ia mū nei whawhie. Ale se afi. O le tatalo le se afi o tutu. Le se me o tu ai lalo. Na le tatia mai au whawhie ia o fia mata pe o le kongo. Pe o le paumuli lona malo. And I step back, ngo mei kua. No titilo atu e le se afi. O toi mei tua. Au toi titilo atu. Ua mumu mai lalo whawhie. Ai le se afi nga kuku ai. O wala loa au te ila o miti. No fa pepo le ale winga o le miti. Ai o mai ante au ina ua mai le au le tai au nei. Le winga o la miti. Ia whahola ola le afi o le nganga pa ia o lo ia te oi. Aua ni pe le afi o le nganga pa ia. It's in you. It's in us. Amen. O ngai ai le afi o le nganga pa ia ngai a oe. O ngai ai le whaunga ngai a oe. O ngai ai le koli ngai a oe. O lai ai le mea lofa ngai a oe. E kakau o ngā koe whaamumu. E kakau o ngā te talo e au mai le afi nga. Le afi nga ua pe a kong ua levanga pe. I think that that fire is already gone out. Amen. But that fire must come back. Amen. Mai lo le matua no ufa matua inai le tatou. Launga le tai au le nei. Fa mai le fa Samoa. Ia ola i le manatu o Keriso. Amen. Ele lo ilunga sa staimi on tu le ilunga whanau. Ia ola i le manatu o Keriso. A fa pertania, to live is to have the mind of Christ. That mind of Christ. You must focus. E te tau ona tātou tū mau le manatu. Le manatu o lo tātou ri o Yesu Keriso. Amen. Le manatu lea nei le amatanga. Le manatu lea na amata mai le amatanga o le lalolangi. Sa iai nā le whina ngalo le tua. Me lea na whaia le tua man tuu le ulua tangata i le whatoanga. Wa iai le manatu o le tua. O le whina ngalo fo o le tua i le ulua tangata nei e whaia. I o la maua, i o la focus, i o la function mai le manatu o le tua. Amen. Hallelujah. E te loa oe ai alu se mea i le manatu wha le tua ia te oe. O se taimia te tautalai wha alongo tangata. Amen. E se loa u manatu. E se loa ma e focus ma whai o manatu i manatu o le lolangi. A makaloa le wha alongo ngaka. Amen. A makaloa nga sui le wha alongo ngaka. Au te manau ia te oe. Aua ne isuia. Aua lama ne isuia le manatu leo ia te oe. Le manatu na i o le tatori o Yesu Keriso. O le manatu na i le amatanga. Amene. Ia ola i le manatu o Keriso. Mai le o le scripture mua po le tuspa ia mua la whaitawina. La whaitawina le mau mai le kusi kenese lona mataupu mua. Luas fuma le fitu i le luas fuma le iwa. Kenese lona mataupu mua. Book of Genesis chapter 1 verses 27 and 29. Le la whaitawina le Samoa. A whape mau le whaperitani o lo lunga o le tato screen. A le la whaitawina le Samoa. Whamai. Ona whaia le tua o le tangata i lona whaatusa. O le whaatusa o le tua na ia whaiai o ia. Na whaia e ia o ila ua o le tane ma le whine. Ua whaamanuia fo e le tua ia te ila ua. Ma ua whetalai atu ia te ia. Ma ia uluola. Ma ua whetalai atu le tua ia te ila ua. Ia whanawhanawia ma ia uluola. Ma ia tumu ai le lalolangi. Ia whaato i lalo iai. Ma ia pule i o le sami. Ma manu whelelei. A toa ma mea o la uma e whetalofi le ele. Ua whetalai atu fo i le tua. Whaauta, wa ufoa i atu i a te ulua o la ua fu uma e tutupu ma o la tau fua i le whanga ele umalava. A toa ma la au uma ua iai le fua o le la au e tupu ma o na fatu. E ia te ulua ia e whai ma me ai. To si ilo lo whai tau li kenese lua sfuma lua matau po lua. A lona fo ipo suma lima ma le sfuma le fitu. Le matau puna so ai. A lona fo ipo suma le lima ma le sfuma le fitu. A whai ua maua le tatou whai tau iai.
Ua ave fo i le tangata e Yehova le atua, ma ua tuu ia teia i le whaatoanga i e tena e ngalue ai ma leo leo ai. Ua whetalai atu fo Yehova le atua i le tangata, o loo whape atu, o la uma o le whaatoanga e te ai ai, a o le la awa i lo ai le leima le leanga. Le aso e te ai ai, e te hoti ai lava. Amen. Ia ola i le manatu o Keriso. To live is to have the mind of God. Ia ola i le manatu o le tua. Le ua uma ona, finangalo le tua, o lona finangalo ma le manatu o le tua, his heart and his mind, he will give it to the man, to the first creation for them to function from. Amen. O lona finangalo leo le tua, o ia tu ia tamu ma eva o ila ua, o le mind leo le tua, o le a function ma ia ila ua. Amen. Wa uma on te pena le tua me uma lavo le fofoanga. A o leo watu ia ima lurua i tangata, ma le finangalo le tua lurua i tangata. Amen. Ma le finangalo le tua mo ila ua, o i e te lua tala noa ma ia te au. I le manatu leo watu ia te olua, ma le manatu le ia te au, e kongeki vakas. Amen. Olona winga e aligned. Amen. Olona winga e aligned fatasi olona winga o le frequency o le tua, ma le frequency o le urua tangata e kongeki fakasi because they carry the same DNA. Amen. Olona winga le mafai a fai e fesota ile tangata ma le tua le manatu e tasi, ma le mafau e tasi ma le ngona tasi olona winga e pa lengi lava me uma. Amen. Everything, because the mind of God, He knows everything. Everything is good for you. Everything is good for your children. Everything is good for your church. Me uma lama lo finangalo le tua me nga te tau le function mai ai. Amen. Hallelujah. Alela wata tu wo le kenese lo le mtau po lua le foi po suma lima. Le wa ai tonu o le finangalo moni lava le tua. Ama le foi po suma fitu. A o le la awe lo ai le leima le leanga. Awe te ai. Wow, le aso e te ai ai. E oti e lava. Amen. Le wape wapa ia tu le tangata. Olo iai se meo i lo tonu le whetalainga le tua e te tau o na alue e hafo i nei. Pea tu le whapretania. Pe tango iai. Pe tango e manipulate. There is a word of God there. I have to manipulate it. O le iai I le upo le tua po le mind of God e te tau no tango iai se whataitai pe moi. Amen. O lona winga, o le la sauni le tangata e focus mai, ma shift mai lona manatu. Mai le manatu o le tua, I le manatu o le lalangi. Follow me. Hallelujah. Church, o le kaimia e sifi ai lo mangaku. Or the time when you shift your focus and your mind from the mind of God, the demonic power started to come in. Amen. Or the kaimia e se lo mafau male mele wa finangalo le tua male calling le wa mai le tua but the time you change your mind and focus and shift your focus on the mind of God, kaimia le bananga, the demonic powers is ready to demolish you. Kaimia nga wa kala wai ka kala le fai kokoa o le lio lalangi e sawa I kong me kong ule langa pa ue lulu I kangaka ai sea amu ia la ua e sau le tua e sau ya fio mai le tua o no fea lua I leo le tua e tala noa le tangata a wao lai fe so ka I le leo la to manatu. Amen. A le kaimia nga focus ai le tangata ma li liu wasi le tangata wa le focus I le tua wa focus I le lalangi le tumai. Sorry. Taimi lava. Taimi li liua il kaka. Oi ngā whale kongo I lolo kaka. Church. Amai le tua. Lo yele mea lofa lo ya te oi. Lo yele ma fau le leiwa mai le tua ya te tato uma. O le mafau le ngā o le mafau le tua. E ke kongiki ai le tua. Awane I liu ese lo mafau. Awane e popoli kalakangaka. Amen.
Don't you ever be, because by the time, ole kaimi lava ke kalia ile menga wa vaku le ngaka ya ke oe, ole kaimi nga wa shift ai loma, wa le fa longo le upule mana ile tu. Amen. Amaile scripture longa lua, Mateo sfuono, los funantasi, los umatolo le tango e. Fa palengi ya kurka ko la unga, yang ka ko ole la unga. Amen. Mateo sfuono luas sumaltasi, mal luas sumaltolu. Matthew 16:21 to 23. Mateo sfuono luas sumaltasi, luas sumaltolu. Afai wa mawala tatu faitau. Ono po ia na amata Yesu ono failo atu yon soo. Tau ona luatu o ia Yerusalema. Fatinga ina fo imetele. To ina male au faitau lang sili. Male au tisi upu. Fasio tio fo yo ia. Fatuina fo yo ia le astolu. Ona tai ane le peteru ya te ia. Ua vavau ya te. Ua vavau ya te ia ua fa pe mai leli ie. Ia mamao ya te oe le mea. Ile o le na mea ya te oe. Na fa liu ile o ia. Ua fa pe atu ya peteru satani e. Na alua e o ia yo tua. Ua fa i oe ma mea o te tausu ai. Wa e le mea le tua wa e loto iai. Au mea tangata. Amen. Tau mana tau tala petelu. Tau mana au mai le faalinga ya petelu. Fa mai o oe. O le Mesia, o le alo, o le atu soifua. Fafonga le fuli fitalinga Yesu. Mali o le fitalinga Yesu, fitala etu le petelu, Yesu ya petelu. Amu ia oe, Simona paiona. Awale o se tangata na fayatu ya te oe. Elo sea, elo se kangaka awai. O le atua wa ya faali ma ya te oe. Wa umaloa, a le ua oma i. A oe le u faali ai. Le ua faali ele kangaka, elo le atua. Wa li liu ele mafofo wa petelu. Amen. O nga oe le kaukala mai. Le ele o pekelu le amai ele upule. Awai. Satani. O le mumu o le va ia tu Yesu. O le savali mai pekelu o foringa o pekelu. O le alu po Yesu fa ia petelu. Sa kangi. Le ele fa tu. Jesus didn't say, Peter, get out. No. He said, Satan. Amen. Get behind me. Hallelujah. Lo no inga wa focus wali liu le mafafa wa petelu. Wale tau tala mai petelu fa le tua. Wale tau tala mai petelu le manatu leo Yesu Keriso. Wale tau tala mai petelu le faalinga leo wale focus le faalinga le nabe Yesu. Awa mo shift ile manatu al tangata. Awa shift al manatu tangata fa mai lo Yesu fa mai satani alwese. Get behind me. I say, church, we have to focus. Sa o lavalo manatu le tua. Fa le tua o tatu manatu. Fale tua le tatu talanoa. Fale tua o tatu langona. Amen. Fema wama il fale tua. How do you get the mind of God? Where do you get the mind of God from? From the word of God. Mai le tusipa ia le tua. Awa meye o le mele wakele ka kol tupurang. Wakele ka ko kelfongi. Every time ele manga oe elus le telefongi mai lo lima. Every time your phone is always on your hand. Amen. You always carry your phone. There is no time I can see you guys carrying the Bible in your hand. Every time. Almost every day you see the Bible in the young guy's hand. But now, it is your phone. They have shifted. They have shifted their heart and their mind from the mind of Christ into the mind of the world. Amen? But sadly, if you go to Facebook, WhatsApp, mail awakako leo au maile mafau le tua male manatu Keriso le nga fionga esa. Amen. O le la o mai fa so songa ya ke kako. Nga o mai ya
Oso lo lunga malo kuku lunga. Amen. Kaunga kue malau hosanna as well yo kafa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mai le scripture longa lua, no tolu. Filipi lua, lima le valu. So Filipi lua, lima le valu musalpo lunga le screen. Tadu vai tau yai. Vai tau ia te outou fo ile lava manatu sa ia Keriso Yesu. O ia sa winga fatasi male tua. Ele manatu ia o se mea faoa ina ia tusa lava o ia male tua. A ua wha mawalalo ia te ia. Ua winga o ia fatasi male polonga. Ina ua whaia o ia wha peo tangata. Na iloa fo o ia ua tino maili tangata. Ua wha mawalalo ia te ia. Ua na ua o ia na maliu. O na maliu lea le sa taulo. Amen. Ele iai se kaiminga shift ai le finangalo le dio Yesu Keriso. Mai le mea wa abe e lon tamama le finangalo lon na tama. Anga o kako, ele o le mele. Amen. Anga o seisi o kako, o la le mawhai ngō, le ngā luenga whaola le kua, e halua Yesu Keriso lunga le sa tauro. Ai wha mai, ia te autofo ele lava manatu sa ia Keriso Yesu. O lona winga, e ka kau o ngā iaia ke i kako uma lava le lava manatu. Le ala lava mangaku. O le mangaku e whakau ngu ai mea o malava o fina ngalo i le tua mo oe maa mo i kako uma. O le mangaku kako ke whai ai whakau ngunga, whakau ke whai ai whiwhininga mongi, ma tonu moni, ma tonu sao. Amen. E le mawhai. E le mawhai o le kaimi lava i ke mangaku, e maua i oe le manatu. O le kaimi fo ngā e le mawhai le ki a poronga, shift F0 ma whau. Mai le manatu o le li. Ia te o tau fo i lea lava manatu. We have to have the mind of Christ. Amen. Karatia lua, foi polus furu. My favorite verse. Amen. My favorite scripture. Vai tau, ua whaasa tau rua whaatasi ma ua makeriso. Ai o te leto i ola au. Au Keriso lo ola i tonu ia te au. O le ola foi o te ola i nei le tino. O te ola i lava i le fatua tua i le alo le atua. O le na alofa mai ia te au. Pai mo sui. Amen. O le kaukala le kamaloa. Ua shift mai mangaku o le lalolangi. A ua whaasanga kongo i le mangaku kongo ma le manatu o ia filfilia. Le manatu o le atua. Le finangalo o le atua. Ma le finangalo o lo tatoli o Yesu. Amen. Inga ua ave sea fa mai ua whaasata o rina whaatasi i ma ua makeriso lona winga ua tutusa whaakasi o ma manatu ma le fina ngalo le li o Yesu Keriso wa le ai wa lo ke mangao i mea sa o iai a lo o langa kuai nga iai. It's no longer I that liveth but Christ. Amen. Wa ave sea le kangaka kuai o for 4 years wa ki ai yes le koe ola le kamalo lea. Whaasata o rini whaatasi. O ke leo koe ola is no longer. Wa leo koe ola le ka ngaka lea i kukongu yake. Aisea. Langa o ke liso leo i kukongu i. Au kaukala o ke kaukala whakeriso. A au whaukua o ke whaukua whakeriso. A au talanoa mo ulaunga o te launga whakeriso. Every time I speak from the mind of God. Ke langa oe koe ke leo ka ngaka. E mai lo se whi au yake oe. A mai lo se mea te oe, mai lo se au te oe le tua se mea te tala noi, whao ngalo. Speak that. A o le kaimi lava i ke wa aiaku, wa avele whao lea mai le tua, vale eupula mai le tua. O ngai mga kulo le a, so le se le manga i le upula mai le tua. E kango loko i whapapo i ingisi mea. Wa mga o i whawhia ai, ma wa iso vi inga, i le perfekanga le wa mai le tua ia ke oe. Wa shift, ma le mea nga mai le kua le mea lalang. Mga kuranga. Amen. It is dangerous. Amen. Focus mai a o le calling nga wea ki oi. Amen. Focus mai a o le mea wai mawhaia wa avatu ele tua ia te oi. A whaila wa avatu ele tua ia te oi. O oe ke worship leader, po oe ke salsalua koka, po oe le alfa ingal whamangunga, po oe kuma i kua le media, po oe ke pese lunga i, po oe, po la rangwa luenga i whai kua i o. Focus on that calling. Amen. Aungi ngalo e ke oi. E along e focused. Wa kukusa le lei alo manatu ma le manatu Keriso. O i ngai te function mai o ngai wha manguia tua le tua ia toi. Hallelujah. Au le kai mea li liu i loloko. My focused
I le laulangi. Lona winga wale align whakasi le plana le atua mo le calling ia oe. Amen. Wale align longa fina ngalo mo oe. Hallelujah. Asia. Awa avelo loko I mea laulangi. Alo mea le tua. Praise the Lord. Da tol manatu mo mua la ungal taal nei. Famaile manatu mo mua. Tu mau lo loto I lo valawina. Amen. Tu mau lo loto I lo valawina. Fai tau vatas. Tu mau lo loto I lo valawina. Fa pertania, focus on your calling. Focus on your calling. Awangi fa seinga I ka koupe o nga fa seinga. Le rua I tangata ina ua. Wa saule li o laulangi ka mo fai manipulate mai le upua le tua le ua umonga vaku yake oe. Ma le mind of God le ua vatu yate oe te function mai le calling out vaku yake oe. A le ua saule li o laulangi trying to tap until you leave the door open and he will crawl in and he will come and destroy the harvest. Amen. He will destroy your calling. Amen. They will destroy everything that God has planned for you. Amen. My Lord, can I say on rapul? Can I say nalo? The title point le nalo manatu na. Can I say lua sulima sufitu? Wa ave foi le tangata. Oi na vel tangata. Ne tua. God knows. I will put my mind onto Him. Wa ave fo I le tangata I ova le tua ma ua tuu ia te ia le whaatoanga ia tenda ngā lue ai ma leo le wai. God has positioned the man that He made. He created. He positioned him for him to function and align his mind to the mind of God. Amen. O le ua kua le tua I ko kongo le whaakoanga o I e ke kalangoa mai ia ke au o kalangoa ku ia ke oe e le ave selo mafafau e le feluli wai lo mafafau le ala pupula sa mai ia ke au kalangoa ku ia ke oe. Amen. Ua fetalai at fo I ova le tua tangata fetalai ova tangata amu ia kangaka and God spoke to the man. Amen. Le kalangoa mai le kua. Kalangoa mai kangaka. Kalangoa mai kangaka. Kalangoa aku le tua. Amen. Ma ngai e ro fisoka inga le nga. O fisoka inga o le fina ngalo le kua. Fina ngalo e ola le kangaka. O le upo le tua. E ola ai. O le upo le ola. Mai lo le upo le tua. O lo fa pe atu. O la au uma o le fatoa. E te ai ai. O le la awa I lo ai le leima le leanga. Awa e te ai ai. Awa o le aso e te ai ai. E te oti ai la. Hallelujah. Le alaua. Ua mai kai mele. Wa makaunga. Fili le mawafot nga kaunga wa. Le ala mangaku le kanga kai focus mai longa mawafau. Ma le liu e se mai longa mawafau. Ma le upu lenga whekala I le tua. Ma le kalangoa lenga kalangoa mai le tua. Au le ali liu. Longa mawafau. Onga o le a. Pe iai maanga ia ngu whaalongo. Wa whawhiru whisasi e lo mawafau. Ai a focus a oi lau calling. Ma le mewa vatu le tua te function mai ai. E ke ku maua I ngā. E ke le maru lue. E ke kua ia I ngā. Amen. Oi lenga mai le. Oi lenga kokolo mai kukongo. Kama e lua o ngā. E lua e maanga lua longa lolo whaiwa. He will come in and speak the poison into you. La poison ai moe. La poison ai mo lokangaka. Aisia. Nanga le wa focus I mei e lua. Awa le focus I le calling a le kua. Wa le tu mau. I lo valawina. E ke lua kalangoa mai le tua. E kalangoa ku ia fa singo mai le tua e tau mai le tua ia te oile me fai. Ona fa pena le ona e fai. Amen. Se le manga I o kako pe kako focus in our calling. You know, kami umalava church. Se le manga I o le aule mo oi ma. Whatever purpose,
Whatever calling that God has called you upon your life, whatever function mai ngā kalangoa i ngā le kua. Amen. Pe whai ngā ka, kalangoa le kua. E iai ese me whai ngā tai le tua. Pe ai talangoa i le tua. Amen. O fia i sa whanga. Fia i ngai ka maiki le worship team. Amen. E iai kai me kau whokau sau la koi mea lalangi. Ai o ka kau ke wha malosi ma wha sa o la ko mako. Yo tau manatu i le calling nei a te oe. Manatu le nafo i manatu nei le li o Yesu Keriso. E te manatu ai, e te function mai ai lo calling. Amen. Praise the Lord. Lal me ngau iai. Le manga ia e lua. Wa wha nguku lua mai ka mausakangi. Wa ese mai ka langoa ka maloa. Ia mapa ua ko ia kaku. Aisea. Wa kaku wha longo iai. A wa kaku le wha longo iai ku. Amen. Ko kele i o ka ngaka. Ko kele i o ka ngaka ingiso au loku. Wa pa u. Wa ke ia wa whaiwhai a. Wa akua ia wa le koe o mai. Aisea. Wa whaia inga o ngorea le li o lalangi. Wa wha sanga mai le li o lalangi. Haluro i malonga mawhawhau. Amen. I have focus a oilo calling. Le calling wa matu le tue ke ngā lua mai ai. O i ngā. O le a wha manguia le tue atu. Praise the Lord. Amen. Manatu lona lua. Failoa le Keriso mai tutonu ia te oe. Failoa le Keriso mai tutonu ia te oe. Reveal the Christ in you. Amen. Kai mianga karia le whaolakanga, o lan me ngau ia oe. Jesus, come into my heart. Yesu, ia e whio mai loto. Amen. Siri mo ele kai aungi. O ia Yesu loto. Is he still in there? Is Jesus still in your heart? Church, does not matter what people try to tell you. But if Christ in you, there is no way the devil, there is no way the demonic world will come and destroy you. Lema fai. O le kaimi lava. E whaangofo whale o le Yesu leanga. A maka o ngakalia. Yasu ngakalia le whaotang. E taimi waiang salapeta tol te lo taimi. Amen. Au le lofo le tua e whaamangalo pe le tua iato. Au le au mo o le tai au le nei le kalesi. Whailoa mai. Taimi ne wai whailoa atu I tangata. Wai whailoa atu se uso. Wai whailoa atu I lau whanau. Whailoa atu I lau ainga the true Christ inside of you. Reveal the Christ. Amen. Wa ke leo kankam so le o le loko. So le vai so le ka fiola la ka amal farkalap. La yo la impia. Ame sa ko le kupulanga. Church. Please reveal the true Christ in you. Not to come to church on a Sunday and then you go out during the week. You go out to the nightclub. You go out and do whatever you want out there. Is that the real Son of God? Is it the way that Christ wants you to be? No way. La fa felang fa ola inga kanga kanga ke. Awo makanga kala ki kilima ke. Ola kai mia ke se ai. Ola kai mi fo nga wa fa lea nga inga fa ola kanga le ku. Wa ka uva lea le fina ngalo le tua ya menga fai. Amen. The time you step away, the time you shift your mind from the things above, the time that you shift your focus on the things of God to the things of this world, the world will laughing at you. Will start to mock you. Oh, where is him? I saw him last week. I saw him worshiping and he was crying when he was worshiping. He lifted up his head. What happened now? Oh, he's dancing in the nightclub. Yes, holding a drink in his hand. Smoking a cigarette. Doing bad things. Church. Youth, children, reveal the true Christ in you. Hallelujah. Mona Paulo, ele to yola utonu yata. Au ile waye. Keriso. Wolo Keriso. That's the Christ we need to reveal to people.
O le Yesu nga, ma le manatu nga, o Keriso. You need to share. You need to tell the people to come. I have the mind of Christ in me. I have Jesus inside of me. Come. Wala pa felang sao. Tabi ako lang fay me wala. Amen. FAILAUGA Keriso, mai tonu ya to reveal the Christ in you. Our last point. Alwe se mai lolang tuai. Olo fo ya Keriso. Depart from the old life to the new life in Christ. Depart from the old life to the new life in Christ. Amen. Alwe se mai lolang tuai. Leise kasi fiang ngofo so lang kuai. Leise kasi fiang ngofo I pe ma fakia lo lang kuai. Amen. Ai se awa me ka ko lo lang kuai. Wa ka ko shift ese mai manatu le na li o Yesu Keriso. Wa ka ko focus I mga ko lalangi. Wa ka ko ese mai your true identity, the true Christ in you. Amen. Le wa ka ko ko amaya me kuai ke function mai. Le ai le kalesia. Kawang kako ese mai dolang kuai. Kako wo lolang fo. Wai lea wo fa fo wingai kako. Keriso Yesu. Amu ia se wo ya Keriso. Tanga te fo ia. Amen. Mai Paulo de Kalesia. Let's go to a scripture. Galatians 2:20. Ua fa sa tau loina fa tasima ua ma Keriso au tele tola. Wa Keriso lo ola I tutonu ia tau. O le ola fo o te ola ni litino. O te ola I lava I le fatu tua I le alo le tua. O le na lofa mai atea. Ma foa ina mai o ia fai mo sui. Fai nga kau kala I le aposkolo upu. Ese le maa ngayongi upu. Upu le tangata wa malielo na loto. I le ola fau ola ai. Mea nga ka alo le ka malo lea. Ka ilo fo I mea ia kau ke fai pe kukusa ma mea nga ili ka malo lea. O le ale ke leo la nganga sala. Fasioki le kalesia ma fasawa le kalesia Yesu Keriso. Po le ale nga ulanga kuai. Po le ale ke leo le ngasala nga ifaya. E ai, waru ese mai ai. Kai mea ke alu ese. Le atua nga ki whaamangalo. It does not matter how big your sin is. E le, sila sila le kua pe ke le whapera wanga sala. Pera I kiki whapera wanga sala. O le angasala lavo le angasala ngai lumo le kua. A o le kai mea ke whaamawa lalo ai. Le kami fole ngai ave se ngai e Yesu ave se nele tua le olanga kuai ave o e makanga fo. Amen. Ale ka ukala ka malo le upuia. Ai se a o fa sa loko. Le ma fai un ka ku sa loko pe ka ku mau pe lo lang kuai. Amen. Ele fai un fa sa loko inga ka ku pe ka ku mau pe lo lang kuai. Ya la fo lenga maliwa Yesu lungo na sa tau. O fa sa loto ta to mai lang sala. Sa ngofo polonga I ka ko. Wa velo ka korifa olo Yesu Keriso. Wa veo ia fai mapolonga. Amen. Le ai sanga ngasala. Awa fa he uma ia yo ka ko le. Ai se ha. O longa finga ngalo. Ya e alu ese mai. Awa ki ko ngasala. Awa ka ko ke fai le anga. Ai o ka ko fai. Le manatu le ana ilo tatu ri o Yesu. Amen. Church. Wa uma le fe au mo e mo ka ko ni ka. I want you to please. E pupu ul fe au mo e mai tatou taone. As fe au toi fangu atu. Toi fa manatu atu ya te tatou le kalesia. Kau ka ko manatu le manatu na ya Keriso Yesu. Tau tatou manatu manda tu natu fa le atua. Le kai mi lava fa so ingai oi pe tofu fo ingai oi. Te talo atu ya te oi. Tau ta mama lo tina youth. My children, when the time you got tempted, Satan is knocking on the door, shut that door closed, get on your knees. Pray, 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 pray. Oi fo sanga ka fa sanga tau mo ya te oi. Church, forgive them. Pray for them. Hallelujah. Pray and bless them. Ask God to bless them because it's not them. Hallelujah. Ilao ila ko. Mai fo le fai punga su mo no. Mateus fulma no. Fai polo sumantas.
Lo sutolu ona faliwa te lo ia fa pe ia pe telu satanie ina alu e o yo tua ua fai o e mamea te tausuai wa le o mea le tua wa eloto iai a o mea le tangata. Amen. Church, wa mea ngai kua eloko iai ngi kaimi ma ngai o langa wa iai o mea le tua o mea le tangata tatou loto i mea le tua. Hallelujah. Fix your eyes on the things above. Amen. Fix your eyes on the things of heavens, not earthly things. Amen. Hallelujah. Fa loto tatu tangata mai lo langa tuai. Fa loto tatu tangata mai me tuai. Amen. A kalangoa mai skangaka e kalangoa mai me kuai kangoi fa sao. It's your job to rebuke them. A kalangoa mai skangaka e kalangoa mai fa leanga mai se rebuke them. Hey, Christ in you. A kalangoa ngi yo le fa fonga le nganga pa ia le fio le kongia. Le ka wonka fa ia ngame. You know, every time we go to so le lekio. Ke le yo ku inga jus. Ke foi vai inga la ia. Le ma ua ka kalo mama. Mai le ma fa inga ma o esele ka kalo mo lo so. Because he's gone through a lot of things. Ma ua lava kalo ye, brother, forgive them. Praise God. Brother, forgive those people. Amano say, don't be like that. Honor your pastor. Honor the servant of God. Musai. Mali manatu ai lutato Yesu Keriso te manatu ai. The time that you bring the mind of God in your life, when you talk, peace comes out. When you talk, peace comes out. E au mai ele file mo. Kai me ke mangaku ai nga mangaku nga Yesu Keriso. E fa longo ko. Ese manga yo file mo. A so nga sa mo me so nga ka kala mo se ka ya te oi. Peace. 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 Church. Peace. Family peace. Amai ina wa ave se alo tangas tuai. E wa Yesu lo loto. Hallelujah. Amai Yesu lo loto taale. Thank you, Church. Jesus. Umi laval ka ko fulanga. E umi laval ka ko fulanga. Hallelujah. Kako kele lo laso. Kako kele lo le kuaso. E umai me umalama. E o mai ai le tali o tanata. Ai o nata i meta no mai. Ne balau ya te tato. Afa penao no tato faia. Afa penao no tato yai te tono le li o lea. Tato yai i te tono le manatu o le tua. Amen. Ke wa mau mai o lawa focus in manatu la langi. No. Amen. Let's come back and align with the frequency of our Father. The frequency of God. Amen. Align fakasi maletua. Yo lau savali. E makwa ke mu lava ke mo. Yo lava lau kokala. E makwa ke mu lava saka. Na mai pa ia kwa malo ro nga. Na la unga mai a malo ro ko ke. Fa ola inga ko ke nga. Amen. Ele me FAILAUGA ko fai o fai me la la. Kako koe mai, kako koe ku, kako ke pepesia kulunga i, kako vi. Amen. Amen. Pui o tatou loto. Wa o tatou loto o mai nani. God our hearts, God our mind, our soul, and our spirit. Tatou loto. Praise the Lord. Tu lo lo tu le tu el tau. Love me, I'm a total
tai mai politalo. Yesu lo faola. O sau nei a te oi. A fio mai ai lo loto. Toi fa fou le ta maftanga. Awa o le tangatanga sa. A fio mai e te no futu. Se yo mai lava le na aso e te fio mai. O tu mau pea. Ma faia lo fina ngano. Fa ma ngano mai. Ele só foi Yesu. Amen. Vamos a bater from longa vida. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tama ole tau tinonga le na la fana ole tai ole nei. Ola to fa longo lo fitala mai ale le upu. Amen. Upu le ola ma do te sava vai ai. Fio mai fio mai fa sa loto I mato. Yo mato sava vali o wala mo mato fa yelo finangalo. Yo mato wa aya tu ya te oi. Ai awa le ave o mato te ngata ile la lana. Awa ele o so mato tofi ile la lana. Amen. A o le mota ma le no fanga wa umo le saunia. Oi mato la ufana. Fa manuia la ukalesia. Fa manuia ya te mato uma. Fa manuia pa mai o ia se o ia se tinga. Mai o le tino ia fa malolo. Ia se tasi o fa no no ma fa ma fa. Fa manuia foi fai lele me pe fo. Foi o tinalo ia mai tanga fa tina. Ia fa manuia. Tai taina a wa una lava yaso. Ia fu na uma ma fa mo moenga. Ia le tua lo manos. Ia lo fa malolonga I lo lato soifua. Le ato toa ma ia fa manuia ia te lato. Malalato tapu inga. Leina ia mato fa na wolonga lue. Ma wai lato le malos. Pui lo lato atu ma lo lato toi foi mai. Ia leina ia mato fa na ia onga. Ia le mata I sa wolo fionga te tono potu a onga. Pui ma leo I lato uma yo ao. Ia fa manuia ia te mato. O ai le sua susu le lei fa le. Tau si ai la wolo wai fo ina wo lato. Fa manuia ma ia te mato malama. Pui o mato tanganta pui na ia mato fa na. Malutia I mato uma yo ao. Ona lo lava swafa Yesu fa. Hallelujah. Ole matalo. Amen. Tuma mai mato lunga mani ole tu tama. Alo manenga ia ma prende mato. Nei se yo le fa ba. Ala la ba ole tua. Amen. Amen. Amen.